یاری زرافشانی جوانی رفت. السلام علیکم. جوانی رفت. امیدوارم که خوب و صحت و سلامت و سربلند خانوار باشین. میبخشین که خیلی وقتا هم خیلی حالت ها میشود که باید کم میگویم که صحبت کنیم برویم و بعضی چیزها رو همراه شما مشخص کنیم، یعنی بفهمیم که چی گپ است در این روی دنیا، اصلا چی شده ایستاده است. خب دوستای عزیزم، هموطنان انشالله داخل شین و پدیلیت کنین. امروزه کمتر گویم که صحبتامون بازم درباره بعضی انسان‌هایی که در جامعه ما نمیدانم یا که مسخره بازی میکنن میگردن یا این که واقعا خیلی خیلی گویم که مدنیت ندارن. نمیدانم یا تا درجه اومدگی است که رحمانوف همین قدر سخن ограничение کردگی است، از خاموش ایستادن یک خیلی وقت میخواهند سخن بگن که از همین بیسمیلاش همه اشتباه است. همه باور کنین یگان کلمه سوز از اونو دیده نمیشه. ببینین دوستای عزیزم، خیلی بگم همین روز نمیدونم شما شبی را شنویدم خندیدم، نمیدونم جای خنده بود جای این دعای افضل شادیف یکی بگیم که از سراینده های عنوانداری سراینده یعنی حافظی خلقی جمهوری تاجیکستان و یک کمی بگیم که بازم در ساحه رهبریتی همون چیزم کار کردگی است، فرهنگ مدنیت. این سخن شنویده کو شما را نمیدونم گوش کنید. این از یک یا 20 برای که من روشن‌تر کنم گفتم اکران. این همون انسان است. مردمی که در روسیه زندگی میکنن مسافر هستن، اولش که خدا صحت سلامت برده است، صحت سلامت بیارن، بای به دولت کرده بیارن، صفی رفتگی را کم نکنن، زیاد کنن. همه مردمی تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، مسلمان ها همه یه بار دیگه موافقی طلب. اولش که خدا صحت سلامت برده است، صحت سلامت بیارن، بای به دولت کرده بیارن، صفی رفتگی را کم نکنن، زیاد کنن. همه مردمی تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، مسلمان ها یه بار دیگه صحت سلامت برده است، صحت سلامت بیارن، بای به دولت کرده بیارن، صفی رفتگی را کم نکنن، زیاد کنن. همه مردمی تاجیکستان. من نمیفهمم این چی دو بود؟ دوی انگلیسی بود، دوی فرانسوزی بود، دوی انگلیسی بودی. این چی است که ما ملت کوشش میکنیم صف مهاجرای ما نباشه، کم باشه، نرون، هموسته در کار نیست رفتن، در وطن باشن. نمیدونم این انسان دست پا خورده میشوه یا که سخن گفته نمیتونه. نه که در حالت رحمانوف یک سخن گفته بود به نهایت برو گفت من کادر هستم، کادر پیشوا هستم، من بخرم شه پیشوا را گفته سخن برو گفته بود. این چی دعا بود از طرف این برادر افضل شد؟ این چی دعا است که خداوند صف مهاجر را زیاد کنه؟ ما تقریبا 3 میلیونیم، تو میخوایی که ما 6 میلیون ببرویم رویم ای تاجیکستان؟ ما میگیم خداوند کم کنه نریم، ما در وطن باشیم. وطن کی آباد میکنه؟ وطن با دوتار دایره آباد میشود.
ба шеру суруд ватан обод мешавад ки дар ҳолате ки мо дастаточна қувваи корира берун равон кардагӣ ҳастем. дигар дар тоҷикистон қувваи корӣ мондагӣ нест. имрӯз заифи армияам аз набудани ҷавонои солим дар армия ҳаст. барое ки ӯ ҷавон армия рава, падар модар гишна мемона, аз давлат пенсия намегирад ки як ҷавон ба дили пур бихеза бирава армия, бидуна ки падар модараш аз давлат моҳона фалон пул модар мегира, фалон пул падар мегира, зиндагиш мегзара. ман Россияда чӣ мековам? мерам хизмат мекунам. мо ҳар як йигит дорем дар даруни стройко. бибин хов боша ку хиёл мекунӣ онаҷо хирс ховай. бабараш гузаштанда метарси хов боша. оли бедориша намегум. хов боша агар бабараш гузаштанда метарси ки яке бедор шава қараш кина ягон шапалоқ мезана мемирам уфта. леки ҳамун ҷавон лапотка дар дасташ хотире ки падар модар ма фарзанд ма намедонам нигоҳ кунам гуфта ку дар даруни стройка кор кардиста. ӯ зеби армия дорад, ӯ зеби сарбозӣ дорад, зеби ҳимояи ватан дорад. леки агар ватан бирава мекишенишура, аз гуруснагӣ мекишанура. ӯ бача қаддаш як 90 чанд, вазнаш 120-130 кило вазн дорад. ӯ бояд спортсмен шава, ӯ бояд сарбоз шава, ӯ бояд ҳарбӣ шава. ӯ мехӯра, ӯ бузбала, мошин ки объёмиш калон шид, расходиш зиёд мешава. ӯ мехӯра, не ки не қадар норма метен дар сарбозӣ ура, ӯ мекишенишура. ӯ намерава сарбозӣ. мегӯяд чӣ дар корай, мегреза мерава. ва ту боша бо ба дасти дуо худованд сафи муҳоҷирора зиёд кунад. намедонам дар ҳамин ҷомеаи мо ягон одами дуруст соз монда боша худаш аслан. ҳарбӣ бесавод, фарҳанг инаи аҳвол. ина як инсоне ки намояндаи фарҳанг аст. инаиш аз раҳмонов як звани дига поён будааст. паради ҳарбӣ ба муносибати ҷашни 31 солгари аз як дақиқа мебахшед. паради ҳарбӣ ба муносибати ҷашни 31 солгари истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон саф ороста. як бор гӯш кунед. паради ҳарбӣ ба муносибати ҷашни 31 солгари истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон саф ороста. паради ҳарбӣ ба муносибати ҷашни 31 солгари истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон саф ороста. ин ғули дигаш намедонад ки истиқлолията 30 сол шид ё ки 31 сол шид. инаи ғул идора дора, ҳарбира. худаш маълумот надорад ки тоҷикистон истиқлолияташ кай буд. ман бовар кунем ку як хел вақт мешинам ҳамёра тамошо мекунам, аз як тараф хандат мегира, аз як тараф мегӯй бихандам, аз тарафи дига гирьят мегира ки ватан, модар, фарҳанг, маданият дар дасти инами ахмақҳо задагӣ аст. ин ҳамо ахмақе ҳаст. ба муносибати ҷашни 31 солгари истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон саф ороста. 31 солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон. ин ғул намедонад истиқлолият чӣ аст. оле воқеан ин намедонад истиқлолият чӣ аст.
уж дуо кардеста ки худованд сафи муҳоҷироро зиёд кунад, яке худованд шуморо зиёд кунад. Ҳамин 3 миллион муҳоҷир ҳастем, бо 3 миллион дига тонам бирина ҳаминҷа 6 миллион. мо бесаводу беақл, бефарҳангим, бемаданият, як гурӯҳомон дутор, як гурӯҳомон фан дар интернет, дар дигар ҷоҳо, дар телевизионҳо, ва як гурӯҳи дига инаи ҳарбиё. И дар куҷо калон шид истиқлолият, намедонам ки 30 сол шид ё ки 31 сол шид. И як инсоне ки ҳарбира идора мекунад, и набояд дар иштибоҳ роҳ бутад. И чира нишон метаҳад? Ин нишон метаҳад ки ин инсонҳо парвои Тоҷикистон надоранд. Ино намедонанд ки истиқлолияташ кай аст, истиқлолият чӣ ҳасту мехӯрданӣ аст, менӯшиданӣ аст, ё як ном аст, ё намедонанд истиқлолият чӣ аст. бовар кунед дӯстои азизам, ино парвои истиқлолият надоранд. рӯзи дароз ино ғорат, дуздӣ, ғорат, инами бовар ки таҷовуз, аз куҷо наркотик бизнес кунем, наркотика чӣ хел биёрем. ҳоле ки имрӯз Толиб ки сари қудрати Афғонистон омадааст, ба ваъдаҳои Толиб ки мо наркотика яъне мебарем аз байн, гӯё ки Раҳмонов аз байн бурдагӣ бар ин шида истодааст. наркотик ки аз байн биравад, Раҳмонов ҳам аз байн меравад. асос даромади миллион миллиардҳо даромади ин авлод аз ҳисоби наркотик аст. шумо фикр мекунед ки Раҳмонов ғами афғона хӯрда истодааст? Раҳмонов ғами панҷшера хӯрда истодааст? Раҳмонов ғами миллата хӯрда истодааст? Раҳмонов ғами хича хӯрдааст ки агар Толиб наркотика ай байн бара, инаи наркобизнесҳо ё намедонанд ки истиқлолията чанд сол шидагӣ аст. инаи наркобизнесҳо иношон шаву рӯз дар сарҳад дар Афғонистону тарафам одам доранд. чанд қа гузарондӣ, чанд қа овардӣ, кадом сарҳад дай мо бояд бигзаронем, иси биёрем, фурӯшем. шаву рӯз ино дар фикри наркотик фурӯшиданд. ино парвои истиқлолият надоранд. ман ҳайрон ҳастам ки сарбозҳои мо ҳамиёро подчиняться кардистанд. қонун гуфта, қонуни ҳарбӣ, бечора сарбоз инамира гӯш мекунад. ира аҳволша бибини, ранг намудша бибини ку. охир намегӯи ҳашарот як инсони ҳарбӣ аст. воқеанам ҳамон бародар Беҳрӯз Тағайзода чоп кардагӣ бад як акса, гуфт ки кадом ино ҳашарото дар инсони ҳарбӣ монанд астанд. дар зиндагишон ку шагат кардан шабобин. ин инсон аз Раҳмонов як зивани поён аст. баъд аз ин ҳайвон, ин ғул, баъд ин ғул генерал артиш аст. ин ғул шагат карда наметонад. шагат ҳаба бинед чӣ хел шагат мекунад. айси шикам ғам метаҳад, айси кори накардагӣ ҳаст, яъне необичный кор аст барои ира шагат кардан. ин намедонам чӣ хел ино чӣ хел ҳарбӣ шидагӣ ҳастанд. ҳамун Раҳмонов дар як баромадаш хуб инора гуфт ки биданшон. ба забонаш гуфт ки шумо айдуруни чанг хок почотон лич кафи потон кафидагӣ ман овардам шумора. ломпастора дар иҷотон додам, ӯ ломпастотона бинед. шумо фаромӯш накунед ки шумо аз дуруни чанг хок бахар ишқварзӣ кардагӣ инсонҳо шумо дар наво ҷавоб бидеҳед. ман шуморо овардам, имрӯз ломпастон додам. почат лич бад, тай пои кафт кафидагӣ бад. дар дурнош келаска зиндагӣ мекарданд, дар кафи под, дар чӯлои данғара дар дурнош келаска зиндагӣ мекарданд. ё ки дар дигар ҷо шуморо мо овардам ломпаст додам.
ایرا رحمانوف خودش تصدیق کردگی است. شما سگی کی بدن تو فراموش نکنین گفت. شما سگی دایدو بدین امروز سگی خانگی شیدگی هستین. دمشنی اوقاتای دمشنی خورده هستین. او وقتا چولودا سگی دایدو بدین. صاحب نداشتین. سگی به صاحب بدین. امروز من شما سگا را صاحبی کرده ایستادم. شما ایرا فراموش نکنین. ایرا رحمانوف با یک سخن ادبی کرده گفت. ما از اینو چی امید کنیم؟ چی از این ما امید کنیم؟ جشن 31 سالگی استقلالیت برای جشن 31 سالگی استقلالیت صف آراست. کدام 31؟ و دیگریش باشه میگه خداوند صف مهاجرا را زیاد کنه. یک علاقه کنه صفتون خداوند 3 میلیون قریب هستین خداوند 6 میلیون تون کنه کم تون نکنه. شما پول کار کنین روی کنین او بربدگی فکر کنین بچهش است در آن برش استودگی دعا کرده است در خونش است و او فرزندش است. فربگی فرزند ببینید ما که در لیشنسش کار نداریم. خداوند ایدا فربش کنه. خود در وطن ایستاده گفتی که جوانی رفت. او تو فکر نمیکنی که 3 میلیون بیچاره جوان جوانیش در غریبی رفت. یک انسانی مدنیتی، یک انسانی فرهنگی در کنسرتاتون دوام میکنین. ما شما را دوست میداریم. ما برای خلق هستیم. این دعوا را داریم که شما در کنسرتاتون همه تون دوست میدارم، همه تون دوست میدارم. این چی دوست داری است؟ آقای افضل شدی این چی دو است؟ یا که شما همه تون غلط میکنین. این در جای 30 بگه 31 میگوی تا در جای کم کنه زیاد کنه گفته استی یا غلط است اینو همش. باور کنین میگوی نبرم ویدیو نکنم میگوی اوخی نکنین این نمیو نکنن ویدیو. همینو رو میبینی مجبور میشه میبروی دیگر هر ساعت ای خواه میخیزی نمیبروی میگوی بیست ای اینسانو رو کم کم رست کنیم در راه نشود دیگر. گفتی همو گپو هوی بتیم دیگر. فرهنگ در دستی نه خیلی آدم بسپاریم. مدنیت در دستی نه خیلی آدم در دستی نه 4 تا فان 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 کاده گشتستن در دستی یا مدنیت فرهنگی تاجیک بسپاریم. فرهنگی تاریخی فرهنگی 2000 ساله مون بگیریم در دستی 4 تا فنگ 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 انسان بسپاریم بگیم که او شما کردن بگیریم. بو در کامنت یاتش نوشتم گفتم برادری عزیزم کارت کاری نادرست است. یعنی آینده در نسل ها ضرر داره این کارت. حاضر خط ضرر کردگی است. میگه معقولت نیست همشون که برو بره. اگه در پیش میبدی که من نشونت میدادم معقول نبود چیکار کردن من. یکی افسوس که دور هستی. تو مدنیتی ما فرهنگی ما قطعی امروز تو فرهنگ مدنیتی ما را ازدیوات صدواری فنگ 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 داری. من چی خیل خب کنم بیستم که تو چی کاره میفورد کردن بگیری. چی خیل من خب کنم بیستم اینجا. تو با کاری خودت مشغول باشی من خب میکنم میگم بالا بسرت چی کاری کنی کردن بگی. نیکی امروز که تو دخالت با مدنیت و فرهنگ میکنی من امروز دخالت میکنم در تو که مدنیتی فرهنگ و تاریخ تمدنی 2000 ساله وطن ما تجاوز نشود از دست تو بریم بی سواد بی عقل بی مدنیت بی مفکوره. برای همو برادر افضل شو اکو یک ویدیو بود برومدی گفتی جناب میخرم گفتی چیکار میکنم. او لیچ نیستی تو بود. او لیچ نیستت بود. او میتونیست که ساخته باشه. او میتونیست که برای وظیفه گرفتن یا که نمیدونم یا صداقت نشان دادن باشه. بگیم که مثال
گویا که ما میشینه میزنه ما ادوشی میگم گپ ما تا سیومکا کوستاک پارتو یعنی که ساختم شیدنش ممکن بود این هر حالت شیدن ممکن بود او لیچنیستی تو بود برای که خودت و جنابت بود در اوجا من دخالت نکرده بودم من گپ نزنم گفتم اختیار داری میتونی بخریش میتونی بفروشیش میتونی قچاق بگیری شو خوراوی قطیش او پرابلم شخصی است نه که در حالتی که این دعایی که خودت دوزی کردی دعای این دیست که خداوند صف مهاجر را زیاد کنه میگه که دعای ملا و دعای ارتیست یا خیلی وقت دعای پیونسکم قبول میشود این دعایی که کردی دیگر من نایستادم خب برای چی برای که تی امروز دخالت به ملت کردی دعاتا ما دستاتشنا مهاجریم ما 30 سال شد قریب مهاجریم از 20 سال یعنی 2 دهه گذشت رفت مهاجرتی مادر اوجه سیم پکلینی ما مهاجر شدن در حالتی که تو دعا کنی بگوی که خداوند همین صف مهاجر ما را کم که رسیه رفتن شه در وطن جای کار داده شوه بیاین وطن وقتی ما یک کنسرت میتیم زلای ما پر شون از مردم خدمون نه اینکه یک 12 دونه زنک گودک بدرویه مردک نیست در کنسرت بیایم برادرای ما امروز از کنسرت های ما استراحت کنن راحت کنن بهره گیرن در زلای ما باشن بشینن در پیش ما باشن تو میگوی خداوند صف مهاجر را زیاد کنن این بود خطایت یا اینکه همون رحمانوف دتوا اگرانیچنی مونده بود سالهای دراز گپ نزده دیگر امروز دست پا خورده شدیستین چیکار کردن تو ندونستین حدی اقل ما توصیهتون میتم همین اینترویو یعنی که یک دو تا کانالای ازبکستان هست یعنی اینترویو تیوی چوتکی تیوی با یک چند تا دیگه اینترویو هست کانالا که از انسانهای مدنیت علم و فرهنگ اینترویو میگیرن همو را کم کم تماشا کنین همو را تماشا کنین سخن گفتن اقلا یاد بگیرین کمتر دعا کردن یاد بگیرین از همو حد یقم یک دعا میکنی که باور که عزیز خندت میگیره که یک انسانی شناخته هستی مدنیت هستی فرهنگ هستی نمیدونم عنوان سراینده خلقی داری در فرهنگ در جای بالا کار کردگی هستی و برادرم که تو یک کلمه را گفته نمیتونستگی انسان امروز مرا علم میکنه که همین خیلی انسانو در مدنیت ما کار کرده اومده است همین خیلی انسانو در فرهنگای ما بوده است یا که نه خیلی دلبایو در ارتش ما است که امروز نمیدونه استقلالیت چند سال شدگی است نخود یک انسانی که گنرال گفتی همو گپا دست پا بخره در گفتن ندونه که 30 سال است یا که 31 سال است خیره که منتج میکنیم سال دیگه در میمونیمش 31 سالگی تغری میشود این سالش حساب نیست 30 سالگی این با 30 سالگی تبریک نکرد با 31 یک سال سراز گذارم بعد نواری دیگر است در اینجا دیگر اکی را مجبوریم که براتون مونیم یک کوتاهکه کم باشه عبدالمجید دوستیف پیشنهاد نموده است که نام اسکندر کل به کلی رحمان یا رحمان کل عوض کرده شود. دوستیف خود را خاکسارانه یک نفقه خور گفته معرفی کرده است. در نامه پیشنهاد کردهش درباره خونخوری‌های اسکندر مقدونی و بریدن سر سپیتامین و ربوده شدن دخترش رخشانه و غیر حادثه‌های تاریخی را نوشته است. یعنی با این گفته ها دوستیف میخواهد به کل نام اسکندری بیرحم را نیو نام نجات بخشی سیاره را گذاریم. بیرحمی کدام بیشتر بودنش را هنوز ترازوی تاریخ معین میکند. بیا درخت‌ها را نام شالیش کنیم. ارچه مثال گیریم توت، آلوچه، انا بگیم بید، خورمو همینو چی در کار است؟ ناموی همینو میمونیم امام علی درخت، رستم درخت، تخمینه درخت
озода дарахт, азизмо дарахт. ҳамин дарахтҳоро номша иваз кунем. мевагиҳоро номша иваз кунем. мисол бодринги эмомалӣ мемонем. я 2 кило эмомалӣ бикаш. помидор азизмо мемонем. я 1,5 кило 2 кило азизмо бикаш. ё озодаш мемонем. картушкаро мисол гирем, номи кира мемонем. не хуҷанда қида дорем ку, хеш раиси хуҷанда ку, картушка бек. картушкаро номи уро мемонем. мегӯем 10 кило ази бикаш. пиёза намедонам, як авлоди раҳмонова мемонем. биёе номои сабзавотҳоро миваз кунем. номои меваро миваз кунем. ба номи ҳами авлод туғриш кунем монем. номои дарахтҳоро миваз кунем. номои ҳамиёда монем. чӣ дар кор аст номи бегона? мегӯм ку илму фарҳангу маданияти мо далбаёб шидестанд. бовар кунед. ҳама мегӯяд 2 кило раҳмонов бикаш ё эмомалӣ. бозорда бояд бидонад ки 2 кило бодрингит бикашад. 2 кило дига азизмо битаи бараш, бояд 2 кило дига помидорот бита. кабутиёро номша иваз мекунем. ҷиянои раҳмонов, авлоди раҳмонов зиёдан парлумон, як парлумон далбаё ба ҳамаша номша мегирем, дар кабутиё мемонем. гаштниш намегем, мисол гирем, наво де далбаёбша номша мегирем. укроб намегем, наво я далбаёбша номша мегирем. ҳамин мардума биё ҳамис барем. бисёр раҳи зур бурда истодем. бисёр бениҳоят. кулорро мегирем, дар номи раҳмонов мемонем. озероро дар номи раҳмонов мемонем. яхоро дар номи авлоди раҳмонов мегзаронем. кӯчаҳоро, шаҳрҳоро дар номи раҳмонов мемонем. мактабҳоро дар номи эмомалӣ раҳмон мемонем. биё номамонам алиш мекунем, хидмон эмомалӣ раҳмон мемонем. номамон ҳамамон. номи занмонам эмомалӣ раҳмон мемонем. алиш мекунем ҳамамонам. ки ту? эмомалӣ раҳмон. и кияй? занам. номуш чияй? эмомалӣ раҳмон. айгиҷои? ай эмомалӣ раҳмон. не кадом мактаба хонди? мактаби эмомалӣ раҳмон. аз кадом кӯчаи? аз кӯчаи эмомалӣ раҳмон. ҳамамон эмомалӣ мекунем, хидмон эмомалӣ раҳмон мекунем. мегӯм ку мо илму фарҳангу маданияти мо далбаёб аст, беақл аст. ино намедонанд чӣ кор кардестанд. 2 тангада ман дар баромади 51-ум баромади бидуни парда дар охир гуфтагӣ ҳастам. мо як ҳаёт аз азал то имрӯз барои шикам фурӯхта шида омадагӣ ҳастем. мо таърихам барои шикам фурӯхтагӣ ҳастем. маданиятам барои шикам фурӯхтагӣ ҳастем. ватанам барои шикам фурӯхтагӣ ҳастем. ва имрӯзам ин корҳое ки ино карда истодаанд, чӣ илму фарҳанг маданият аст, ҳамаш барои шикам фурӯхта истоданд. ва имрӯзам ватана барои шикам фурӯхта истоданд. ки хонаи расткош дошта бошам, мошини расткош дошта бошам, шикамам сер боша, нафс пул, ма дар фалон ҷои пул дошта бошам, нафс фурӯхта истодааст. имрӯз барои ёра номӯз, нанг, ҳуввияти миллӣ, миллат, ватандорӣ, ғурур, фарҳанг, маданият нест. ин чизи ёдам нест. генералшам барои шикам фурӯхта истодааст, фарҳангшам, илму маданиятшам фурӯхта ист. дигар ҳамаш ҳамин 4 тангаш бите мебироя мега ки биёен ҳамира мо ба номи нами раҳмонов кунем. биёен тамом. аз ҳамин рӯз ман эмомалӣ раҳмонов, занмам эмомалӣ раҳмонов, кӯчамам номаш эмомалӣ раҳмонов, район восенест эмомалӣ раҳмонов, калхоз эмомалӣ раҳмонов, мактабам эмомалӣ раҳмонов, гудакомам номаш эмомалӣ раҳмонов. ҳам хеле кунем дигар. духтармам номаш эмомалӣ раҳмонов,
бачам ҳам номиш Эмомали Раҳмонов, ҳама очам ҳам номиш Эмомали Раҳмонов. ҳама хеле кинем дигар. ба худо ино далбаёбанд, бовар кинед. ино як зарра ақл надоранд, як зарра ақл надоранд. ё чӣ кор карда истоданд, чӣ кор барои ватан кардан дар кор аст. ино ин чиза намефаҳманд ки бес мо ин кора кунем, не ин кора кунем, пеш равем дар ҷомеа. биё як давлат қатъи муқоиса дошта бошем барои пешравӣ, кӯшиш кунем ки аз ӯ давлат мо пештар бошем. нест ин чиз. кори ино кунҷунбонӣ, таъриф кардан, тавсия кардан, ватана фурӯхтан, миллата фурӯхтан, ҳувията фурӯхтан, ғурура фурӯхтан. инами кора доранд. ё ба худо қасам беғарз анами кор ягон кори дига надоранд. я ҳаёт мегӯянд ки Афғонистона бинен ҷанген мода сулҳай, рақсай мода. инами қадар гап дорам. ман имрӯз силка намондам дӯстои азизам, просто хостам як кам тарак дар бораи ҳамин бемаданиятҳо. имрӯз мо миллат, мо тоҷикистониҳо ки инсони ғурур дорем, нанг дорем, номус дорем, ватан дорем, ҳувият дорем, ҳамамон ғариб шидем имрӯз. аммо як чизи дига мо дар болош дорем, анами чиз моро ғарибӣ кардагӣ аст. хотирбинӣ. вақте ки падар мегӯяд нах бачам, вақти чашми падара нигоҳ мекунӣ, намегӯй бе падарам дар инҷа худаш зиндагиша мебинам, ман равам майдон биром биҷангам қатъи душман. ин чиза мо намекунем. ана ҳамин чиз моро шикаст, моро резонд, моро дарбадар кард, моро ғариб кард, моро беном кард, моро бовар кард дӯстои азизам шарманда кард. ин ана ҳамин чиз аст. имрӯз ватани мо дар дасти ана ҳамин инсонҳо аст. ин наҷота мо вута метиҳем. ҳамон ҳамватанои азизам ки имрӯз дар дохили стройка ҳастен, имрӯз дар дохили бозор ҳастен, имрӯз дар дохили заводу фабрикаҳо ҳастен, имрӯз дар кӯчаҳои Россия ҳастен, имрӯз дар гуногун шаҳрҳои Россия ғариб ҳастен, солҳо ғариб ҳастен. инра фақат мо шумо метавонем тағйир бидем. агар мо вута тағйир натем, бозам хомӯш бистем, хаб кунем, насли мо вута аз мо вуту дида бадтар ғуломи насли ино мешавад. имрӯз бибин Шорухаш дар фалон вазорат сардор, бачаи иш, бачаи навуш дар наиҷар сардор, бачаи фалониш прокурори фалон район, бачаи фалониш прокурори фалон район, бачаи фалониш суди. имрӯз фарзандони ино тамоми вазифара гирифтан. бозам фарзанди мава ту агар назар кунем, паспорт карда ба ино пул дода бо Россия овардистем. бачаи фалонӣ шикатур мезад ку, бози бачашам шикатур задистем. бачаи фалонӣ кладка мекард, оташ усто буд, бози бачашам кладка задистем. яъне имрӯз мо фарзандомона худмон ба сӯи ғуломӣ оварда истодем. мани ту фарзандомона ба сӯи ғуломӣ оварда истодем. ва ҳамчуноне ки падарои мову шумо ҷавонон, падарои мову шумо моро оварда буданд ки бибирем бачам кор кунем. имрӯз агар Раҳмонов ватана таҷовуз карда боша, пас мо ватана фурӯхта истодем ба Раҳмонов. ба хомӯшӣ фурӯхта истодем, ба хаб бидан фурӯхта истодем ватана. мефаҳмед амира ҳамватанои азизам? садо баланд кардан ин анаму сипари ватан бидан аст. дифоъ аз ватан кардан аст. садота баланд кардан. биёен асрҳо мо қарсак задем омадем. бобо калонамонам қарсак зада омадан, бобомона бобошонам қарсак задан омадан, отомон қарсак задан омадан. биёен имрӯз мо қарсак назанем. биёен мо ҳимоя кардан ёд бигирем.
мо дифоъ кардана ёд бигирем. дӯстои азизам, агар ман соатҳо гум, агар рӯзҳо гум, солҳо намиҷа бишинам, сол бугум, агар ку шояди дарди дили ман, он чизе ки ман эҳсос мекунам дар бораи ватанам, шояд халос нашава ҳеҷ чиз. ва на танҳо як ма бугум, ҳамватани азизам, на танҳо як ма бишинем солҳо бугум, балки шумо ҳам баген ира, балки шумо ҳам дар майдон бошед, шумо ҳам бари мо истода бошед. фақат ба комменту мо қатитонему ё ин ки ба чеҳраи пинҳону мо қатитонем, не, ошкор бироед. мард як бор мебарад, номард ҳар рӯз мебарад, яъне ҳар рӯз метарсад. яъне ки мо амо аз инсониёт ҳар рӯз мемурдагиш набошем. ҳамин як рӯз бимирем, дастҳои набимирем, бирем тамом. агар ки ҳамин мурдан омада бошад аз сари мо, не ки умр медодагӣ умра мегирифтагӣ ҳам худо аст, эмомалӣ нест. ҳамун рӯз рӯзи ман буд чида боша, мерам. агар буд начида боша, эмомалӣ ҳамин тамом мегуфти ҳамун гапҳо, маблағҳои дуздидагиша сарф кунад, ҳеч кор карда наметавонад. барои он ки парвардигор мара умрма то анамун рӯза овардагӣ аст, то анамун рӯза. ира ҳеч ка кӯтоҳ карда наметавонад. ман агар намедонам дар 40 солагим боша, 50 сола, 70, 80, 90, парвардигор агар мара 100 сола умр дода боша, эмомалӣ қатъи Рустам тамоми маблағша сарф куна, ӯ ҷондодагӣ ҷонша намегира аз ман, места. барои анами бовар кунед ки ҳеч кас шуморо кишта наметавонад, то оне ки парвардигор ҷонтона нагира. яъне ҷондодагӣ инсон ҷонтона нагира, ҳеч кас шуморо кишта наметавонад. дӯстои азизам, прописка кардана хитона дар ин канал фаромӯш накунед. прописка бепул аст. ранги Россия рафта 5000 дода прописка намекунед. онамҷо подписатсия навиштагӣ аст. меҷиқинаш як зангулача аст. зангулачаро меҷиқин, мегӯян ҳама вақт ҳаме любое время ҳамин навор ки сар шид, ба ман хабар бите. ӯ хабартиякш мерава, хабарат мета ки навор омад гуфта. сразу дохил мешин, успед мекунин аз сари навор дидан. ва худо хоҳа фардо ё басфардо як тайдига сухан дар бораи Лукашенко мекунем. барои чӣ? барои он ки ӯ камтар унизит кард давлати мора, яъне ки неправилно, аз ҷое ки маълумот надора ку сафсата хондеста. мо ӯро камтара гуфтем Путин ки поправочка мекунем. поправочка суханоша намхел мемонем, суханоша ва поправочка мекунем. барои ҳамо дӯстои азизам, кӯшиш кунед аз пропискаи ин канал бенасиб набошед. ҳар як тайд ки дар ин канал прописка кардем, ташаккур. аз шумо миннатдор ҳастам ки дастгирӣ карда истоден, имрӯз ҳамроҳи мо ҳастед. ҳадди ақал озодиро мехоҳед. барои озодӣ кӯшишам накунед, ҳадди ақал шумо мехоҳед. ва комментҳо менависен, кӯшиш мекунем, падилид мекунем. ҳар кадомит ки падилид карден, дастгирӣ карден, ташаккур аз шумо, миннатдорам. не ки ҳатман дӯстои азизам, бовар кунед дар 2 рӯз қариб 300 та инсон прописка кардааст худша дар ин канал. дар 2 рӯз. ман гуфтам вақтҳои охир бисёр мардуми мо мардуми бағайрат шидан аз ҳамин. аммо ман просмотрҳоро нигоҳ мекунам, аз инсонҳое ки прописка доранд ку 77% просмотри ман инсонҳое ки дар ин канал прописка надоранд. прописка кардагӣ нестанд хичона. 77%. аммо бибинем ки мардуми мо мехоҳанд бишнаванд, бидонанд. 77% лайкҳо аз инсонҳое ки прописка кардагӣ нестанд дар ин канал. аммо прописка карданда метарсанд хичона. мераванд дар Россия 5000 метан прописка мекунанд, дар намҷа пропискаи бепулай метарсанд. дӯстои азизам, бо шумо буд бародари шумо, ҳамватани шумо, бигем як қалақ бача аз Тоҷикистон, Акмал Астанаев, ва то бигем ки
барномаи айс дигар тез мебурам, кӯшиш мекунам тез нами ҳар якнам хеле ахмақоро дидам мебурам. дигар бигем ки мо бо шумо хайрихиш намекунем барои он ки боз ҳам бо умеди дидорбинии якдигар байнами маҷозиам боша. бо умеди дидор саломат бошед.